Ngisasondelana mhlawumbe abangenasifinda babuzanga angisho ukuthi nginaso kodwa ngifuna ukwazi nisasondelana ngoba lelanga lesonto lisahlonishwa seliphathwa njengenkonzo yedaba. Isonto selaphenduka lwesihlanu, amakhono asabambezela kumele ahambe ayoshaya isikhala ngasomjuxuzo. Ngelinye ilanga ngizoshintsha indlela ngivakashe ejoyintini esifundeni sokenkonzweni ngoba ejoyintini ngezenzo nangey'nhliziyo benza ngcono nabantu abagqoka amajoyini. Ngiyasola ukuthi ivangeli lasejoyintini yilelo namandla nelingasenkonzweni, yikho khona kwazi ukuthola ukuthi mfini utshwala bandlululani, yikho nevangeli lakhona lizwakala kanjena. Okungcono ngishintshe ibandla ngiyenze into leyo ngoba ngithi sabatha selaphenduke